ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكنازلكم غديت ملائك او خبرو کی دلی سرمڑی اراجمکم غدی تاہرش مخامخ ندی داخل کی ایمان روڑی رزد دوئے مگر آوخ کی اللہ تعالی واری دی ایمان روڑل لیکن دیر دلی ندی ناپویا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ادا سی جوکڑی منگا ہر یو نبی لر دشمنان شیطانان دے انسانانو پیرانو وسوسے چی باز دی بازو تام د درو خبرو د پارا د دوکی ورکولو اک غوختے سارب دی بدا کار نوے کڑے د پریگ د دی لرا سردائے نشری صدرو جوڑی وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ اور دید پارا شکاگشی دے درو خبر ہوتا زورنا دائے کسان چیمان پا آخرت نلریم اور دید پارا چاہی فوح کی دے خبر لرام اور دید پارا چاہی کئی ہاں کارونا ناکارا چکئی ہمیشہ أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين آیا سواد اللہ نا الٹوں زو بل فیصلہ کن کے حال داش خاص اللہ غزات تے نازل کرے تاؤس کتاب تفصیل والا اور کسان چور کری منگائی تا کتاب یقین کئی چدا قرآن نازل کرے شیر استاد رب طرفنا بحق سران نمکی گتے اوریدن کیا دشکون کنان وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته وهو السمیع العلیم اور پوری کلمی درفتا پرشتنوالی و بینصاف نشتائے سو بدلون کے دا اللہ کلم لرام خاص اللہ ہر سوری بات سبانے علم لریم وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ قد تابداریو کے دڈیر و حاوشا چپدمک کریم گمراہ بکیتا لرد اللہ دلارنا زکدی تابداری نکی مگر د گمان اور نریدی مگر پتو خبر گئی ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین یقیناً ستارب دے خبو یا پاغشا چاوڑی دا اللہ دلارنا اور اللہ خبو دے پاغشا چے ہدایت والدین فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ نخرے دائے ناشیاتین اللہ پائے وانے خاص کرن خیر تاسد اللہ پایا تیمانی ایمان روڑن کی
وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين اسوج رستاسو چنخر داغنا شیاسین دا اللہ پائے بان خاص کرم حال دارے اللہ تفصیل کرے تا صدائے چھ حرام کری بتا سوانے ما سوا دا غوخنا چھ مجبور شیطا سو داغے خوراک تام و یقیناً دیر کسان خامخا گمراہ کی خلق بقل خواہشاتو بغیر دلیل نام یقیناً سارب دے خفو یا پاغشا چھ دا حدنا تیرے دل گئیم وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ اور پریک دے اخکار گناہونا اور پڑ گناہونا یقیناً کسان چکئی گناہونا زرد بدلو اور کریشی پسوف دائے گناہن جدیے گئی ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ام خریدار غسیلنا چنی یاسین دا اللہ پائے باندے یقیناً دلیدہ خوراک خام خاوتن لید ایماننا یقیناً شیطانان انسی و جنی خام خاوت وسیجی اخبلو دوستانو تا دیر پارا شتاثر جنگنو کی برے مسلو کے وکتاسو خبر و من لاد دے شیاطینو دائید مرگرو یقیناً تاسب خام خام مشرکانی ہے او من کان میتن فاحیناہو وجعلنا لہو نورا یمشی بی فی الناس کمن مثلو فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون آیا سوک چمڑی نجوندے کمگا لران اور کمگا لران دا قرآن گردی پائے رنا سردے پخلقو کے پشاندہ شاکی دیشی چداغ حال دائی چاپ تیرو کی انی دے وطن کے تیرونا دا سے دولی شیری کافران در آغا ملون دائی چکئیے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اور دا سے یوکڑی منگا پاریو کلی کے غٹان دکلی جرم کو گرائے دید پارا چری جرگی کئی پائے کے دا مخالفت دا حق ودی حس مکر نشکولے مگر راضی بادری پا نفس نبانے ودی پوئی گینا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ فَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صِغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ وَقَالَ شِرَاشِدِي تَيَوَايَاتُ دیوئی چرے منگئی مان روڑو تردی شراکڑشی منگتاؤں پشاندائے چورکڑشی دا اللہ رسولانو تام اللہ کوئے دے پاقضائے چورکی اخفل سالت جاتا زرد اوبرسیا کسان تججور میں کرے سپکوالے ذلت پنیز اللہ وعذاب سخ پسون دائے چری چلول کی پمخالفت دا حق کے فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام
ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ناسوک چغواڑی اللہ تعالی چ ہدایت ورکی اغتا قرآن زید آغسینا اسلام تام آغسوک چ اللہ غواڑی چ گمراہی غلرام اگر زید آغسینا تنگا غصکی دنگے گویا کی دے ورخی جی بزور بانے بر طرف تام داسیق دی اللہ تعالی پلیتی پائے کسانو بانی جیمان لریم. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. او دا قرآن لا در رفصا فدا سال چنی غلار ران یقینا جدا جدا بیان کریم آیتنا قوم دپارا چنسیت علیم. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. دے خلق لرات کور دے سلامت آپنی ضرب دریم اور دغا اللہ تعالی دری خاص دوست دے پسودائے نیک عملوں سرشدیے گئیم. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكلش الله براجم کی دے ٹول لرب رزقامت ابوئی ایڈلی دا پیرانو یقیناً دیر گمراہ کری تاسو دا انسانانو نام نبوئی مرگری داغی دا انسانانو نام. اے رب زمگا فیدیا سرکڑی بائے زمگا پپار سرد دنیا فیدی اور رسیدنگا غنیٹے دا چتام لمقر کڑیوان. اللہ بو فرمائی ورد جانم ساسو دا ٹولو دو سیدو زیرین ہمیشہ بے پائے گی ما سوا دا شانا چلا غاری دائی ریسل یقیناً سارب دے حکمتن والا پوئے پاس. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور داسی او زیکو منگا بعض ظالمان دباز نور سرام وصوضاء عمل سرشدیے کئیم. یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ابوئیلی شیر ڈلے دا پیرانو دا انسانانو آئے نور آغلی تاس تا پیغام روڑن کی ستا سنا بیانو لے پتا سو آیتو نظمان ایرے درکو لتاس دا ملاقات دیر وزنان دیبوئی منگا اقرار کو خول زانن بانے دا جرمنو ادو ککڑوں دی لراجون نو اقرار بو کی دی پخفل زانو مبانے دلیش دی کافرون. ذالک لم یکن ربک مہلک القرى بظلم واہلها غافلون. دا رسولان لے گل دی وجنریم چننے ستارب ہلاکون کے دکلو پسود ظلم دائے خلقو خدا سے آل چرائے اسی دن کی نا خبریم. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. دار چار پارا جدا جدا درجیری دو جدا عملوں دائنا اننے سارب غافل دا عملوں ناشری ہے گئیم. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ
إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. سارب بے حاجت ذات دے خاوند رحمت دے کو غاڑی تاس بٹول فنا کی راب ولی ساس نرس داس سوک چلائے غاڑی لگ سنچتا سے پیدا کے دولات نور قومنا. انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین. یقیناً ہاچ تاثر وعدہ کے ریشی خام خابرازی انہیں تاسو عجز کن کے اللہ لرام. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل وسوف تعلمون من تكون له عاقبۃ الدار انه لا يفلح الظالمون. تو اے قوم زمان عمل کوئے پخپل طریقوں یقیناً زمان عمل کم پخپل طریقہ ذرے تاسو پدو لگی چشاد پارا دے خیستہ انجام دکور رسنیم. یقیناً نشی بچ کرین اللہ عذابنا ظالمان خلق. وجعلوا للہ مما ذرع من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا للہ بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. اجوڑی دا مشرکان دا اللہ دا پارا دا اسنا چلا پیدا کری دا فصلنو دا سارونا برخا مقرر ندیوی دا یو برخا دا اللہ دا موافق دا گمان دا دیم و دا بلا برخا زمن دا شریکانو دا نا برخا چدید شریکانی نا نور رسیگی اللہ تعالی برخا چد اللہ یا غفو رسیگ دی شرکاو تعالی نبدا فیصل شریع کئیم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون. ادا سے ڈولی کڑی منگا ڈیرو مشرکان لرا دارنگی ڈولی کڑی ڈیرو مشرکان تا وجل اولاد دائیں ددی شرکاؤ دید پارا چہلا کی دی لرام اور دید پارا چگڑوڑ کی بدی بانی دین لریم او کہ اللہ غفدین دیدہ کار نشکولیں نپریک ددی سردائن چدی صدر جوڑیں. وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرم ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليهم سيجزيهم بما كانوا يفترون. دیوئی دا قسم ساروی و فصل من دی بنو خلقوں نبخری دی لرام مگر آسو چنگ غوارو دا پا گمان ددیم ادانو ساروی دی حرام کریشی دی شاگانے دا پار سولے و دا بار ادانو ساروی دی نیادی دین دا اللہ پائیوانے بوخد زبح کے دا ٹول دروں جوڑو دی پا اللہ بانے زردے سزا بول کی دید اللہ پسودائے درو چدیے جوڑیں. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. ادیوئی ہوا کہ پخیٹو ذری قسم سارو کریم خالص حلال دی زم ناری نو لراو حرام دی زم بزنانو او کبھی آغشے مقدار ندی پائے کی پورا برخوال ریم زرد استضاب اور کی اللہ دی تددی غلط بیان یقیناً اللہ حکمت والا و پوئے پارسو. قد خسر الذين قتلوا أولادهم صفعا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين.
یقیناً پتان کی پریوتی دا کسان کی وجنی اقبل بشی وقم قرتیا بغیر صد پوئینا اور حرامی پزانا شیش اللہ دیل حلال کریم دروغ جوڑا ان کی ندی پالا یقیناً دیدی گمراشی اور ندی حس ہدایت مندن کی وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا كلوا والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده سفرون پراتی آئیش سفرون نہیں پرات پیدا کری گجوری او فصلنا چه مختلف دیدائے رائے خوندنا او خونو آنار یو برسر یو پشان یو شان یو پیو وجان نبی یو شان پبلا وجان خریتاسو میں ویدا کلچ میں اوکیم ورکوئے حق دا اللہ درخواست کر فرز اللہ قول دائے کیم او دا حدنا تیرے دل مکوئے پا شرک ولو یقیناً اللہ نقو خیا سوک چی حدنا تیرین ومن الانعام حمولتا وفرشا کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین او پیدا کری دستارونا بعض بارون کی او بعض آغاش بار نشوڑے خرید آغنا چا اللہ تعاست حلال کریم اتابداری مکوئے دا قدمون دا شیطان یقیناً استاز دا پارا دشمن نسکاران ثمانیت ازواج من الضان اثنین ومن المعز اثنین قل اذکرین حرم عامل انسین ام اشتملت علیہ ارحام الانسین نبیونی بعلم ان کنتم صادقین پیدا کری یات جوڑے دا گڑونہم دعاو دا بیزونہم دعا تو آیتات والنر حرام کری اللہ تعالی دا نروالی دوائیم یادات و مادی حرام کری اللہ دا مادوالی دوائیم یا آئیچ مشتمل لی پائبانی رحمنا دا مہند دائیم خبر را کے ماتا پیو دلیل یقینی کتا سرش دنیا ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین قل اذکرین حرم عامل انسین ام اشتملت علیہ ارحام الانسین ام کنتم شہداء اذ خصاکم اللہ بہذا فمن نظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین اور پیدا کری دوخانہم دعا دغانم دعا تو آیات والنر حرام کری اللہ دنر تو دوائیم یادا مادی حرام کری اللہ دما دوالی دوائیم یا آغانچ مشتملی پائبانی رحمنا دمین دائیم آیا ایتا سو شہادت ورک حاضر کلچ اللہ تعالی حکم درکو دریم نسوک دلوی ظالم نے داشنا چی جوڑی پلاوانی دروں دید پارا چی گمراہ کی نور خلق بغیر یقیناً اللہ ہدایت دور کی راست قوم ظالمان تا قل لا اجد فیما اوحی الی محرما لا طائم یطعموه الا یکون میتتا او دما مسبوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا نهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم تو اے نبی ظلم من پائے کی چوہے کڑشے ماتا حرام کڑشے سشے آش تاسو حرام ہوئے وہ خورون کی بانی چخلیے ما سواد دین چی مردارا یا وینا بیاول شویم یا غوخا خنزیر یقیناً داری پلیت یا خوراکی د دین ندوتلو چواز کرشی د نظر د غیر اللہ پاغیم د سوک چی مجبور کرے شدائے خوراک تا نہیں طلبگار د مزیو نہیں د حدنا تیروتن کے یقیناً سارب دے بخنک ان کے رحم کو ان کے
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما بالحوايا وما اختلط بأذن ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. اور یہودیان مانے خاص کر حرام کرے منگا ہر نک والا ساروین اور دغواؤں دگڑو بزونا حرام کون پدی بانے واز دلائی ما سوا دوا اغواز بنا چپور تکڑی دائی شاگانو یا پور تکڑی کلمو یا آواز دے چگڑی گڑی میراڈو کو سرام دامنگ دیل سزاور کڑوا پا سبب دا بغاوت دائے خینن خامخا رشتیاوائیو. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. کدیتا تدرک جنوئی تو رب ساسو دے خاوند مہربان فراخا اور نشی گردولش داغا عذاب دقو مجرماننا. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. زرد ابوائی مشرکان خلق اللہ غفتے مباشرت نوے کڑے نظمگا مشران انبو حرام کڑے انگا سشید دارنا دارنگی تروگ ویلو ہے دروگ جنکو حق لرائے کتانوں چدین مخیو تردی چوسکائی زمن عذاب ویدیتا اشتہ تاثراس دلیل یقینی نراخکار کے منتاغ دلیل تابداری نکوئے تاسو مگر دگمان انے تاسو مگر پتک خبری کوئے. قل فللہ الحجت البالغان فلو شاء لہداکم مجمعین. تو اے نخاص اللہ لردے دلیل کہ رسیدون کے لئے کمال تپرشتیاؤ کے نکا اللہ قفتے نتاسو طول تبے ہدایت کرے. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. تو راول تاسو عالمان خبل حرام چه بیان کی چه اللہ حرام کرے داسینا نکائی بیان اکنو تو شہادت مور کودائی سرام اور تابدانی مکوان تو خواہشات دائے کسانو چاہی دروجن گنی زمائتنا اور کسان چیمان پاخرتم نلریم اور دی دخبل لفظ رام برابری اخبر شرکاو لرام. قل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. تو اے نبی راشے خلقوں کہ بیان کم زہارشے کہ حرام کری پتا سبان ساس و رب کول لاغے اغدارے شریک مجوع اللہ تعالیٰ سرائیسے اور دمور اپلا سرائے سانات کوئے اموج دے اخفل بچی دوجہ دلوگینا منگا علم منگا روزی درکو تاصل راغی لرام اور منی دیکھے گے بدکارون تاہا چخکاری دائن آیا چپٹویم اموج دے آغا نفس چحرام کر اللہ دائی وجن مگر پا حق شرعی دا مضبوط حکم درکی تاس اللہ پدی دیر پارا شراقت نکار لین. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط
لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. اور نزدیم وضع مال دیتی تا مگر پانچ طریقہ جاخ ہے صحیح بشریت کے سوائے چورسی دیکھ پلزوانے تا اور پورا کوئے پیمانا اور طلاب انصاف تکلیف نہ ورکو منگا اس نفس تا مگر بقدر دا وسع اور کل چست خبر کوئے نو انصاف کوئے اگر کا سوک شتا صدا دا پاروائے خان نقبل والعیم اور اللہ پر لوزو پانے پورا والے کوئے دا خبر مضبوط حکم در کی تاس اللہ پر دل باراشیات ساتے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور یقیناً دا قرآن لازم آدھا نیغان تابداری دا قرآن کوئے و تابداری مکوئے دا نور لارو کنی تس نسب کی تاصلہ دلار دا اللہ نام دا حکم مضبوط درکی تاصل اللہ پدے دیر پارا تاسو کی تقوی راشیم. ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسنا و تفصیلا لکل شیء وہدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. بیاورے ورکڑو منگا موسیٰ علیہ السلام در کتاب چی پورا احسانوں پاغشان چی خیستہ عمل کو اور تفصیل و دہاری ضروری خبر دین نائم اور ہدایت و رحمت و دیا پارا چا خلق کو ملاقات دخل لبانی یقین لریم. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. ادا قرآن کتاب دے نازل کرے منگا دبرنا دبرکتون نڈک دے نتابداری دد کوئے اوزان ساتے دد مخالفتنا دید پارا شپتا سرحم کڑیشی. ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين. دید پارا شو نوائے بیان یقیناً نازل کرشو کتاب پر دوڑلو زم نمک کے یقیناً منگا دائی دلستلنا خامخانا خبرو. او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منه فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن نظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. یا داو نوائم کنازل کرشے پنبانی کتاب خام خواہ بمگا دیر ہدایت مندن کی دمخکنونا یقیناً داغل تاس واضح بیان تاسو طرف طرفنا اور ہدایتم دے اور رحمتم دے. یو سوک دے لے ظالم نے داشا چی دروغ جنگنی دا لایتنا و مختناڑی زرد سزام اور کم گائے کسان تچ مخڑی زمنایتنا بد سزام و سودائی چنی مخڑی. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. انتظار نکی دا خلق بیمان روڑلو کے مگر دے خبریم چراشی دیتا ملائک دمارک یا راشی دیتا ربستا یا راشی باز نخ خاص تادرو وکم ورس چراشی باز خاص نخ دربستا نف بنور کی اس نفس ایمان روڑ اللہ ایمان نی راوڑی دمخینا یا نیکڑی بحالت ایمان اخبر کے حصیر تو آیا بس انتظار کو ہے تاسو منگم انتظار کو. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم من الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. یقینا خلق چگڑ ورکڑے دین فل
اور شوی دی مختلف ڈلے نیت دائینا پیسیس کے یقیناً دائی معاملہ اسپار رشید اللہ تا بیا بخبر ورکی دی تبائے کارون چریئے کئی من جاء بالحسنت فلہو عشر امثالہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها وهم لا یظلمون شاشرات لکڑل پیونے کئے ندر پارا والستند صحابی دائے شاشرات لکڑل ببدائے سزاون اور کی ریشی نشور کے دے مگر دائے بمختار او پدی بیس ظلم نشی کے دے قل اننی ہدانی ربی الى صراط مستقیم دینا قیاما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین تو آئے نبی یقیناً ہدایت کرے ما طرف زمان سیدھا لارے طرف دا اگر دین دے کلک دین دے دین دے ابراہیم علیہ السلام چکلک کو بتوحید بانی نو دا مشرکان دڑلنا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین تو آئے نبی یقیناً زمان قربانے زمان جن و زمان مرگ خاص اللہ درزی چی رب دا مخلوقات دے لا شریک لہو وبذالک امرت وانا اول المسلمین ہی شریک نشتد اللہ و پریبان ماتا حکم کرشے عظیم اول ددید من کنام قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم وينبئكم بما كنتم فيه تختلفون تو آئے نبی آئے سواد اللہ نا الٹوں زبل رب حال دانے چلا رب دے دہر سو ان کئی حص یو نفس یو گناہ مگر وہ بالوے پدائے نفسی نشی پور تکولے یو گناہ گار پیٹے دا گناہ دبل بیا ساسو رب دا ساسو ور گردی دلی نو خبر با کی تاسو پائے کیچ پائے سیدونو شتاسو با کی اختلاف کوئے وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم او خاص اللہ ذات دے جو کڑیے تاسو یوبل پسیراتن کی بلیزمکہ کی اپور تکڑیے باعث تاسو پور تو دبازونا پدرجاتو دپویو دمال کے دید پارائیں چی پتا سواد میں کئی پانے متنوں کے چتاؤس دے درکڑی یقیناً سارب دے زر حساب زر عذاب ورکن کے یقیناً حاغر خامخا بخنکن کے رحم کن کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد اللہ خبوئی گی پا مراد دے حرفنوں کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکرى للمؤمنین دائیولی کتاب دے نازل کرشے دے تاتا ندیستا پسینہ کے تنگ سیاد رسول ددی کتابنا دید پارا نازل کرے شیرے چیر اور کتاب بدے سرام نا خبر ہوتا اور نصیحت دے دپارا دیمان والاو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون تابداری کوئے دہاغے چی نازل کرشورے تاسو تستاسو درم دا طرفنا اور تابداری مکوئے ددین سوا دنور دوستانو دیر کم نصیت تخلے تاسو وکم من قریت اہلکناها فجاءها باسنا بیاتا وهم قائلون اوڑیر کلوالا حلاکڑی منگا نراغ غیت عذاب زمنگا دشپی
یا دا سعال کی چیز غرمی آرامی قوم فما كان دعواهم إذ جاءهم باسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين ننبو داغی فریاد کل چراغی دیتا عذاب دمون مگر دعا ویل بیدی یقینا منگا ظلم کون کیوں فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين خامخا تپوس بکو منگا دائے خلقنا چلے گلیشی آئی تا رسولان او خامخا تپوس بکو منگا در رسولان لے گلشونا فلنقصن علیہم بعلم وما کننا غائبین نو خامخا بیان بکو منگا پدی باندے پسبب دے لمقبل انیو منگا غائب دی دے سالتنا والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون اور طول دعملون بیناگان فدغرد بانی یقینی ناسوب سدرانی تلی داغی ندا کسان ہم دیری بشکری مجید عذابنا ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون آسوک چسپکوی دائی تلیم ندا کسان دی چتاوان کے چولی زان نخفل وسبب دری چیزیدم پایتن بانی ظلم کاؤں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ اور یقیناً زید درکے منتصل قزمک کے اور پیدا کری منتصل بزمک کے اسباب دجون تیرولو اڑیر کم شکریہ کوئے تاصل اللہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ اور یقیناً پیدا کریے ہم تاسو بیا شکل ہم درکڑی تاستا بیا وورے دا خبران ویلو منگا ملائکو تا سجدو کے آدم علیہ السلام تٹولو سجدو کرما سوا دے ابلیسنا نو حقا تسجدکن کنا قال ما منعك اللہ تسجد اذ امرتو قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین ویل اللہ سشی منک تعالیٰ دسیجینا زگر چی سجدہ نکڑتا کلچ ماتا تامر کرو او ایزو غریم ددنا زگتا پیدا کرے امزو دور آو دیر پیدا کرے دخٹونا قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين ویل اللہ نکوشا ددی زینان نری جائز تال راشت لوئی کے پدی زیگے نو زائقین تید زلیلاننا قال انذرنی الى یوم یبعثون ویل مالا محلت راکا توزد دوبارج بن خلق بورے قال انك من المنذرين اللہ فرمائے یقیناً تے دا محلت ورکڑو شونا سروز فنا بورے قال فبما اغويتني لاخذن لهم صراطك المستقيم ویلغ دی وجنا شتاز بیلار اکرم خام خاکی نمبز دے بندگانو تا ستاپ سجلار باندے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرهم شاکرین
بیا خامخا راتل بکم دیتا دمخ کی طرف دیو د شاہ طرف دینا او د خی طرفونو دیو د گس طرفونو دینا او بنمو میں تو اکثر دی لرا موحدین قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين ویل اللہ ازاد دی زینا بدویلی شوی اور ٹلی شوی خامخا سوز چستا تابداری گئی دی بندگانونا خامخا ڈکوم بزو جانم ستاسن پیوزل ویا تمسکن انتا وزوجک الجنت فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين او اے دماؤ ستو بی بسا جنت کے نخرائے دکم دینا چستا سخخیم ومن ازدیکی گئے قصدن دیونیتا کہ قصدن نزدی شوین شویبتا سد ظالماننا فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما أوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وسوسوك دبارت شیطان ابلیس دید پارا چخکار کی دید وارتہا چپٹ ساتن شو ددینا ددید عورتننا اویل اللہ اویل دی ابلیس نے منکڑی تاسو رب تاسو ددی وننا مگر ددی وجنا چی شیب تاسو دو ملائک یا شیب تاسو دامی شپاتی کی دنگنا وقاسمہما انی لکما لمن الناسہین اور دیر قسم نوکڑل ابلیس دوارو تا یقیناً دستاس دوارو دپارا خامخا دخیر خواہونا یم فدلاہما بغور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ راو غرزولی آغیل را دبر مرتبینا بسبب ددو کی نار کلا چوس کلا دی دوارو حاغونا کارشو دوارو تا عورتو نقبل نشورو شل چی لگولی پزان بانی دفاعون دا جنتنا آواز ورک دوارو تا رب دائیم آئینوے منکری ما تاسو دوارا ددیوانینا آئینوے ما تاسو چی یقیناً شیطان تاسو دپارا دشمن دخکاران قالا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اوے دوارے ربان جاتے کرے منا پخبل زان نکتو منتا بخنو نکی اور رحم نکی بم خام خاشو بمنگ تاوانیاننا قال اهبتوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ویل اللہ کچھ بعض استاسو دباز دپارا بدشمنانی استاز دپارا خاص قزمک کی زیدو سیدو دے اور سامان دے دفیدی اغسطلو تری وقبوریم قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ویل اللہ پر اس مکہ کے بعد جونتے روئے اور پدی کے بعد تاسم مڑکی گئے اور تدینہ ببیار استری کی گئے برز قیامت یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آیات اللہ لعلهم يذکرون اے اولاد آدم علیہ السلام یقیناً پیدا کری منگا تاؤس دپارا جامان چپٹی عورت نستاسو او خائص تاسو دا بدن دپارا
جامد تقوی دا غرض دامی جامعنا دا دا اللہ دا نعمتن دا دید پارا چتاسو یاد لرائے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما لیوریہما سوآتہما انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. اے اولاد آدم علیہ السلام وانڑوی تاسو لرا دلنی غلارن شیطان لگا سنگ چی استلی تاسو مور اپلاد لرا د جنتنا استلی دائن دائی جامع دیر پارا چوکو داغی تدائی عورتنا یقیناً دا ابلیس انہی دے تاسو دے او دا قبیرہ دا تاس دائنا چی تاسوی نئی نئے یقیناً مقرکڑی منگا شیطانان دوستان دائے کسانو چی مان لرے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. کلچو کی دا مشرکان سبتکاری دیوئی مندری من پدیبانے مشران خبل او اللہ حکم راکڑے من تدرید کولو تو یقیناً اللہ حکم نکی دبے حیاء دکارنو آیا تاسو جوڑائے پا اللہ بانیا خبرے چی تاسو پوین لرائے بدلیل. قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوا مخلصین لہ الدین کما بداکم تعودون. تو اے نبی حکم کرے رب زما پہ انصاف اور برابر ساتے اخفل مخونا پنیز ہر جماعت اور دعا غاڑے خاص سالانا خالص کوئے غد پارادا دعا لکہ سنگ چ اللہ اول پیدا کریے دوبارہ ہم داغ سے پیدا کیے. فریقا ہدا وفریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون. خدا سے آنچی اور ڈلیتا ہدایت کرے اللہ و بلڈلا پورا شیدہ پائی بانے گمرائی زکا یقیناً دی جوکڑی گرزولی دی شیطانان دوستان خفل اللہ نسیوا اور گمان کئی چیدی دی ہدایت والا. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہو لا يحب المسرفین. اے اولاد آدم علیہ السلام انہی سے اخفل جامع زینت دا ہر مسجد بخوا کی اور خوراک کوئے اسکاک کوئے اور شرک مکوئے یقیناً اللہ تعالیٰ نخوخی شرک ان کی. قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعبادی والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. تو وہ چاہ حرام کرے خواہش اللہ دا طرفنا اغاچ حلال کرے دپارا دبندگان اخبلوم اور نور پاک رسونا. تو وہ دا خودی دپارا دیمان والو پجن دنیاوی کے ودا سے حال چی واجب ایندی دپارا دا قیامت برد دغسی جدا جدا بیانوں گا آیتنا قوم دپارا چپوئے لریم. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاسم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. تو یقیناً حرام کری رب زما بدکارونا آغا شخکاری داغنا و آغا چپٹی انور گناہونا اور حدنا تیرے دل بغیر حقنا
اور اللہ سر شریک جوڑول دائے کسانو چندی راجی کے لیے اللہ دائی پا شرکت بانے سے دلیل اور دروغ جوڑول پا اللہ بانے دائے خبرو چتا سے پوئے نلرے بدلیل وَلِكُلِّ أُمَّةٍ نَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ دہر ڈلی دپارا یونے تشترے کلچ راشی ددیدہ نیتا نبشی رسو کے دے یو ساعتمو نبشی موقع کے دے یا بنی آدم اما آیاتی انکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون اے اولاد آدم علیہ السلام کراشی تاس رسولان تاسو دا جنس نیم بیانی بتا سبانی آیتون زمان چاچ زان بچ کو دا شرک و کفرنا و نیک کا عمل خبل نبی حسیار پایبانی و نبی غمجن کی والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون آکسان چی دروجن گنی زمگایتنا وجباولوی گئی دائن پدر دا کسان دی اور والا دی پائے کے ہمیشہیم فمن نظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيب من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين نسوگڑے لوی ظالم نے دا شانا چی جوڑی پا اللہ بانے درو یا درو جنگنی دا آیتنا دا کسان اوبر سیدیتا ددی برخان مقرر شوینا ترائے پوری شراشی دزمگ ملائک ساتنا اخلیم و تبوئی سشوا کسان چتاسو ترامدر شہید اللہ نسیوا دیبوئی رکشوا زمینہ اور اقرار بو کی دی بخل زاننو چی یقیناً دیو کافر قالت خلو فی امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امة لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون دیتو ایسی داخل سے پائے دلو کے چتیسی ساتھ مخیر پیدان انسان کم داخل سے بور کے درنام ارم سدا تخیچی اور دلا رسدنے لعنت بکی باخر مردر مختنو ترائے چکلا اور جمشیری پائے کی اوزائیں ابئی رستنی دریز مختنوں پبارکی یا اللہ اے رب زم دا کسان دی چنگے گمرائے تبللو نور کدیر عذاب چند دورنا اللہ بوئی دہالیو دپارا زیاد عذاب دے خلاکن تاسبوئے گینا وقالت اولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون ابیا مخکنی مشران دریم رستنو دریتام نو نشترے تاسنا پمانی سورا والے اسکے عذاب پسورائے جسکول تاسو ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين یقینا کسان چی درو جنگنی زمایتنا علوی گئی دائنا نبشی کلاوی دلے دیتا دروازے آسمان انبشی داخل دلے دی جنت تردی چی ورن نوزی غٹر سائے پسن دستنے کے دغسی صداور کنگا مجرمانو تا لهم من جہنم مہاد ومن فوقهم غواش وکذالک نجل ظالمین
ددید پارات جہنم نبئی داندی بستر بڑے دلے تپور تپور تو طرف نبئی دلی پٹون کے اور دا سے سزا اور کن ظالمان تام والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنت هم فیها خالدون آکسان کی مان راوڑے عمل نے کڑی نیک تکلیف نور کو منگا اس نفسا مگر بقدر دوست دائیم دا کسان دی جنت والا دی و جنت کا ہمیشہیم ونزعنا ما فی صدور من غل تجری من تحتهم الانہار او بباسو منگا چلی پسینوں کی سخفگان دے او بلنا او بباسو منگا چلی پسینوں کی سخفگان دے او بلنا بیگ بلان دے دا مکانوں ددینا والے وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ادیب وی حمد ندی ٹول اللہ اغزاد چراوی رسولو منگا دلتا نو منگا چرار سیدلے کہ اللہ نرا رسول جنت دا لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون یقینا داخل رسولان در ربزم پحق بیان سرام آواز وکڑے شدیتا شدا جنت دستاسو درکڑے شدتاستا بسو دائمل تاسو قول ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم ولعنة الله على الظالمين نواز بور کی جنت والا اور والا ہوتا یقیناً امند منگا ہاغا ثوابنا شواد کرم سرب زمنگا رشتہ نایا امند تاسو ہاغا عذاب شواد کرو تاسو رب رشتہ دی بوئیچ او نو اعلان بو کی یو اعلان کن کے دری پمینس کے چلانت اللہ دے ظالمانوں الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون اغدی ظالمان چمنکی خلق دا اللہ دلارے اور لٹئی دی پائے کے کگلیش اور دید آخرت نہ انکاروں کئی وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم او دری پمینس کے بیو پردئی او پرستر داغ دیوال بانی بس سڑی فی جنبا ہر یو درادائی پنخو ونادو اصحاب الجنت ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم يطمعون آواز بور کی جنت والوتا جو سلام دی پتا سوانے نبی داخل شی دار آفوالا دی جنت تا و حال دارے جو کمل ریم وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ او کل چواڑو لشید دی سترگیم اور والو طرفتا دیبو یا ربا منگا مگر دے سرد قوم ظالماننا ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون آواز بور کی دا عراف والا سسڑوت دا جہنمیاننا چپی جنی باغی لردائی پخاسن نخو ابوئی صدفا نکرستا سنا یا صدفا کرستا سنا ستاسو جمع کول لمالنو او ہاں چتا سپائے سرلوی کولا اہاؤلائی الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمان ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون ملائک بوئی دیتا آیتا کسان دی چتا سو قسمون کل چنو ابن رسی دیتا اللہ تعالی اس رحمت ابویلی شید عراف والوتا اور داخل شہ جنت دان نشتہ سرا پتاسو نبتاسو غم جنیائے
ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. آواز وہ کی اور والا جنت والا ہوتا چراسوی کے پونگ بانے دو بود جنت نام یا رو غزائد آئے نعمتنا چا اللہ تاثل درکڑیم ابوئی جنتیان یقیدن اللہ تعالی منکڑی دل رام شاپ کافران بانے الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتهم الحیات الدنیا اغا کافران جوکڑے دین خبل مشغلہ لبیم اور دوککڑی دیل راجون دنیاویم فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. نن بم غیر کو دیل را لکسن شریر کرو ملاقات دیر وزیم سردائنا شدید زمدایتو نینکارم کوم. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. یقیناً راوڑے منگا دیل کتاب کہ تفصیل ورکڑے منگا کتاب درا پہلم خبل ہدایتم دے اور رحمت دے قوم درا شیمان روڑی. حل ينظرون الا تعویلا یوم یاتی تعویلہ یقول الذین نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. انتظار نکی دا خلق مگر آخری انجام ددیم کل شراشی انجام ددیم او وہ یا کسان چیر کڑو دا مخید دینا یقیناً داغلو رسولان در رب زمگا پا حق بیانو لوم نا اشترے منگلہ سوک سفارشان چو سنگلہ سفارشو کیم یا او بگردولی شو منگا دنیا تن عمل بکو غیر دائنا چمن سا عمل کرو یقیناً تاوان کے شولی دی زانو نقبل نرب بشیدی نا حغاشدی صدرو جوڑل. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. یقیناً رب تاسو خاص اللہ دے اغذات دیش پیدا کری اسمان نوز مقام پانداز دشپک ردے کی بیا برابر شوید آغا پارش باندے پٹی اغندیش پی لرروز یا شپر وستان طلب کی داشپ دیر وزرا پتیزائیں او پیدا کرین وروس پگمیں استوریم تول تابع کرشید آمرد اللہ خبر سے یقیناً اللہ لرد اختیار دا پیدائش والامر نور اختیار دا خبر گولو برکتن والد اللہ سے رب العالمین نے ادعوا ربکم تضرعوا خفیتا انہو لا يحب المعتدین. دعا غوائے دخل لبنا پاعجز او پپٹا یقیناً اللہ تعالیٰ نخوخیا سوک چھ حدنا تیرے دل کی بدعا کی. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوا خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. او فساد مقرائے پزمک کی پس جوڑخ دائنا بتوحید سرام او دعا واڑے خاص دالانا یرکون کی داغد عذاب و تمکون کی داغد ثواب. یقیناً رحمت اللہ تعالیٰ نزدے دے آشادران چخیصہ عمل قیم. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وخاص اللہ غزاد دے رالیگی ہواگانے زیر ورکو ان کی مخید رحمت داغنا حتی اذا قلت صحابا ثقالا سقناه لبلد میت. ترائے پورے کلچے راپورت کی دا ہواگانے وریز درنیم
بوزو منگا داور یزام مکی وچتا فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات نورو منگا پائز مکا عبد باران نورو باسو بری ابو سرار قسم میوے وغلیم کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون دغسی بار و باسونگا مڑی دریز مکینا دا دیر پارا شتاسو یاداشو دیر پارا شتاسو یادو ساتے والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا عظمکا پاکا روزی بوٹی دائے بحکم درب دائے عظمکا چخورنا کئی نروزی دائے بوٹی مگر بیکاران بے فیدے کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون دغسی قسم قسم بیانو منگایتنا قوم دپارا چ شکر گئی لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره یقیناً لے گلو منگا نوح علیہ السلام داغ قوم دا ناغوے لے قوم زمان بندگی خاص کے اللہ لرام جگنیش ساز دپارا حقدار دبندگے داغن سیوام انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم یقیناً یری گمزو پتا سبانے دا عذاب دروزے لوئینا قال الملو من قومه انا لنراک فی ضلال مبین اویل غٹانو دا قوم داغنام یقیناً خام خائنو منگا تادران پا گمراہ اخکارگی قال یا قومی لیس بی ضلالا ولیکنی رسول من رب العالمین ویلاغی قوم زمان نشتف ما بانے اس قسم گمراہی لیکن ذو پیغام رسول کے اماد طرف رب العالمین أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون رسوم سے طرفنا پائے اشتاس بن پوئے گئے او عجبتم من جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون آیتاسو تعجب کو اید دینا چراغلے تاسو وحی استاسو درب طرفنا پیو سڑی استاسو آنے دید پارا چوگر ایتاسو لنا پر واحی سرام اور دید پارا چی بشے د شرک فرنا اور دید پارا چی پتا سو رحم گریشیم فکذبوه فانجیناہ والذین معه فی الفلک دیاغتا دروجن ویل نو بشک منگا دے او کسان چرا مرگرو بکشتے گے واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا انہم کانوا قوما عمین او غرق للمنگا خلق چی دروجن گڑن لایتنا زمون یقیناً داو قوم مراند دا حقنا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون اولے گلے منگاتیان تدائر ہود علیہ السلام اغویل قوم زمان بندگی خاص کے اللہ لران نشت تاؤس پارا حقدار دا بندگی دان سیوان ورزان نبچ کو اید شرک و کفرنا قال الملو الذين كفروا من قومه
إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين ویل غٹانو ہاش کفر کرو داد قومنا یقیناً خام خام گئینو تالرا پقم قلتیا کے اور یقیناً من خام خا گمان کو بتا درو وین گنام قال یا قوم لیس بی صفاحت ولکنی رسول من رب العالمین اویل قوم نشتف ما بانے اسقم قلتیان لیکن زیم پیغام رسون کے طرف رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح نمین رسوم تاسا پیغامنا دخبل لهم از استاذ دپارا خیر خواہ یممان دارم او عجبتم ان جاءكم ذکر من ربکم على رجل منکم لینذرکم آیا او تعجب کو اے تاسو ددینا چراغ لے تاسو وحی تاسو ضرب د طرفنا او یو سړی تاسو دیر پارا چې تاسو یری بده وحی واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح او یاد کے غوح سے اگر زول اللہ تاسو جانشین دیزمک کی پست قوم دنو علیہ السلام نام وزادکم فی الخلق بسطا اور زیادتی کرے تاسو پو پیدائش و پو بدنو تاسو کی پو فراخ ہے فاذکروا علی اللہ لعلکم تفلحون یاد وید اللہ نعمتنا دید پرائے چتاسو کامیاب شے قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا دیویل آیت راغلے مونتا دید پرائے چ بندگی دی مونکو اللہ لرے آوازے او پریگ دعا کسان چ بندگی کو لزم گا مشران دائیم فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین نروڑا منگلا حقا عذاب چیتا منگا یرائے کئی تدرشتننا قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب اویل ہود علیہ السلام یقینا راغ پتا سبانے استاسو درب در طرفنا پلیتی و غضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان آئے جگڑ کوئے تاسو زمان سرام فاغ نمونو کی چیخی دیدہ نمون تاسو استاسو مشرانو ندی نازل کے اللہ تعالیٰ پدی نمونو بانے اس دلیل فانتظروا انی معکم من المنتظرین دے انتظار کو اے عذاب یقیناً زیم تاو سر سرا دے انتظار کو ان کو ند عذاب ستاسو فانجیناہ والذین معاہو برحمت مننا لبشم گدے آکسان چدد مرگریو وسبب رحمت سر زمد طرفنا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين اپریکڑم گا جڑے دائے کسانوں چھ دروجنے گڑ لایتو نظم گا نواغی ایمان روڑن کی وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ علی گلو من سمجانو تدائرو اور صالح علیہ السلام اغویل قوم زمان بندگی خاص کے اللہ لران نشتتا سنرا حقدار دا بندگی دان سوام قد جاتکم بینتم من ربکم حاضی ناقت اللہ لکم آیتا فذروها تاکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم
یقیناً راغل تاسو معجزہ ساسو ضرب دا طرفنا داو خدا دا اللہ ساوز دا پار یو نخدا نو پریگ دیتا چو خوراک دی کئی دا اللہ پا ملکی عمر سوئے دیتا حس تکلیف کنیو بنی سیتا سلر عذاب درناک وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا اور یاد کیا وحشی گردولی تاسو اللہ جانشین پساد یانونا اور زین درکڑے تاسو لنا پر ازمکا کی جوڑائے تاسو دا میدانونو دا ازمکنا بنگلے او کنستل کوئے تاسو دا غروننا دا کوٹو فاذکروا علی اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین نیادوئے احسانون دا اللہ امگر دے تاسو پزمک کی فساد فرون کی قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربهم ویلا غٹانو چلوئی کڑے ودا حقنا دا قوم داغنو آغا کسانو تا چی کمزوری گرن لکے دل آغا کسان چی مان راوڑو ددینا آیا تاسو یقین لرے چی صالح علیہ السلام رسول اللہ لے گلے شیرے درب دا طرفنا قالوا انا بما ارسل به مومنون اغیر یقینا من پہاغے چی دے پیرا لے گلے شیرے ایمان لروم قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون ولا کسانو شلوی کڑے و حقنا یقینا منگا پاغسی ستاسو فی ایمان روڑے کفر کون کیو فاقرنا قطاواتو عن امر ربهم وقالوا یا صالح اتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین نو علالک ردی اوخی لرام انا فرمانی اکڑا دا حکم در اخبرنا اور دیوے لے سالیم روڑا منگتا غذاب چیتا منگا یرائے کتید لے گلوشونا فاخذتم الرشوت فاسبحوا فی دارم جاسمین نونیو یودی لرا زلزلیم شوندی پاخلو کورونو کے پڑم خبراتم فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين نروان شو صالح علیہ السلام ددینا اوے ویلے قوم زما یقینا رسولی ما تعصب پیغام در افضل او خیر میں ملٹو لے استاسو لیکن تاسو نخوخائے خیر خواہ لرام ولوطا إذ قال لقومه يتعاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين اور لے گلے منگا لوط علیہ السلام کلشوی ویل قوم فلتام آیا راتل کو ہے تاسو بدکار رہتا چڑوان دیوالے نکڑے استاسو نپدے کاروانی اچاد مخلوقاتنا انکم لتعتون الرجال شہوتا من دون النساء بل انتم قوم مسرفون یقیناً تاسو راتل کوئے ناری نو تب شاوت سرام ورتیری کیے تاسو قوم دحدنا تیری دن کی بشرک سرام وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون نو جواب دا قوم دا مگر دا شری ویل ابا سیدا مرگری دلوت السلام ہم لکری ساسونا یقیناً دی خلق چزان پاک ساتی فانجیناہ اہلہ الا امرأته كانت من الغابرین نبشک منگتے او دد پورنائے ما سوا دخذ ددنا چاغوا دفاتی کی بن کن پازاب کے
وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين رو من پدیبانی و ناکار باران نو گوراچ سرنگ شان جام دے مجرمان ہو وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ علی گربنگا مدین ترور دائی شعیب علیہ السلام اغویل قوما بندگی اللہ لخاص گئے نشت تاصل را حق تاعت بندگی دان سوا قد جاءتكم بینۃ من ربکم یقیناً داغل تاؤستا معجزہ ساسد رب طرفنا فاعفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم پورا کوئے پیمانا او تلام امنیم گڑی کوئے دخل کو نمالو ندائیم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها فساد مقرائز مکہ کی پس اصلاح دائنا ذالکم خیر لکم من کنتم مومنین دا ساز دپارا فیدمن کار دے کتاسم ایمان والے ولا تقعدوا بكل صراط توعدون او تصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا او مکینے پہر لار یہ روایت تاسو او منکویت اللہ دلارنا اغشان راشی مان روڑی پاغم اور لٹوائے تاسو پدغ لار کی کووالے واذکروا اذ کنتم قلیلا فکسرکم اور یاد ساتھے کلچ تاسلک وین اللہ دیر کریں وانظروا کیف کان عاقبت المفسدین او گو رہے چسرنگ شنجام دو فساد پر ان کو وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ او کبھی اور ڈل استاسونا ایمان راوڑی پائے چیز پیرالے گلے شویم آیا اور ڈل ایمان راوڑی نو انتظاروں کے دوارا ڈلے سردی چلا وزمینس کی فیصلہ کی اور لارے غرات فیصلہ کون گنا